Huikung ho hi Vanoya transportation ti chu thil ima pu na hi hen mihim pu na hi jing jong le thil pu na ki mang hola a alin pen athum chan a hin mihim million gu wal hi nisi in huikunga alam thajingun he echi mihim million gu ho adinga hin huikung lak gu hi aleng do jingun chile wale na dinga jong agang pen chu huikunga lam thla hi he a hin la achi sa kum somsagi laidung vela chun India hin huikung anom nai pun hi a hin hi chi kum somsagi sunga hin India a huikung industry lam hi ha ta ahung khang tawin tu hin wang Vanoya aviation industry ti chu vanlai zola huikung mangcha alam thla nalam ading in apui tu khanin apang tawin hi a hele tu ni video a hi India a huikung hunglen patdan thu chomcha ena ve diu hi India a commercial Elmore service masapen chu February 18 1911 kumchun anaki panin ichi chu India adinga a commercial huikung masapen chu French pilot Henry Piquet kitipa hin anatol hi ama hin Allahabad akun naini chan 9.7 km a saw ka sung hi lekha thot sangup le janga apo a analeng lut a hin ichi chu India gamsunga commercial huikung alen lut masat pen na anahi hi zongle hichi huikung chu mi thla ma ding anahi lo hi JRD Tata hi India adinga commercial huikung hinpudo masapen a hin October 15 1932 kumchun JRD Tata hi Karachi akun Juhu Hopi ki ka hi huikungin analengin he kona chu Tata Airlines hi India adinga mi thlam ho chana dinga jong len na thei airline service hin pando masapenin ahung pangin hi Tata Airline office masapen chu Mumbai a Juhu kiti muna chu innew chasunga anaki panahin hilaya chu gambe ong lin lo cha mun khan hi huikung ahlaya alendo na ding le ahung kinga anading ho a anamanu hi Tata Airlines hung ki paddo chun British ho injong JRD Tata chu ahin ki thopi un hizong le Tata inwang apan pi na ho chu anla pi pun hi aji chu Tata Airline hi ama sata atha namong monga boldo ding agur hi Tata Airlines chu ahung pi thing deu deu tan a hile a holjin alampia ha sana patep na le chona za tampi a hin tu panin hizong le Tata wang alung thladai di pun hi 1932 kuma Tata Airlines in ama among mong commercial huikung service ahin paddo achun lekha thot tha le dingin offer anamu masapenin hi hechi pha laya huikunga lekha thot tha man chu Anas li bo se ahin India suma siki bo ti na hi Tata Airlines chu akhang tau jingin 1933 kumchun a huikungu chu kilometer sangsom ni le sangsagi jen analeng do in anabol hoi mama jengun hi hicha a holjin na wachun Tata huikung ni hin passenger mi zala som nga le gup chu a hlun na ding mun chi a anahlun un lekha thot ton som lakha jen jong anatha do na hi hichi a commercial huikungu masape na chun a huikungu ani ni hon chun Vanoya huikunga lamthla na saw pen chu anamul su honin na hi Tata Airlines 2 lakh rupees lut a anaki sim do chu 19 July 1946 kumchun public company lin ta in ahung pi thing ta na hi Vanoi galin ni na zo chun aminjong Tata Airlines akun Air India Private Limited tin ahung ki khel ta na hi 1947 kuma India in independence amu zo achun India government in Air India Private Limited achun share 49% stake abolun iti chun India government adinga airline masapen Air India cho ahung ping do in hi ahile tun government in ahin backup ahi ta ji chun Air India budget chu ha ta in akhang tulin a business chu lekha thot mai tha ahi nawa kun zapi lam thla na a man thei din ahung pi thing ta na hi 8 June 1948 chu Air India le India adinga nikholo pi khat ahung hin aji chu hichinia hi India adinga amasapen international flight India akun gamdanga lengding huikung chu hichinia chu lengdo ding hi hichini chu Tuesday hin zanin Mumbai khupia Santa Cruz kiti terminal neucha achun mi pi tam ta ki su khomun amho chun India huikung gamdanga dinga lengdo masapen ding chu amuno mu he reporters le journalist tampi jong ahungun hichithil su ding chu camera a kapdo te ding agongun hi India first international flight chu Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai khopia kun Cairo le Geneva khopi te ni ahopa a
London khupi chan leng ding a hin asunga chun passenger mi som thum lenga vel tabang hi atawun am ho chu leng ho le thunei vai hom ho Europe gama khuljin ding hongyen a hi bin hi chuchi hui kung tol pa chu amin captain LNR Sen akitin agithu piding ko pilot pa chu VY Kergaukar akitin hi asunga ima buina ho sutup ding le akin le dong bolding in crew members mi ge chong azaw thau na hi Air India te hin chingthei ta in hichi hui kunga crew ding ho chu ana thlengovin hichi hui kung khuljin na ding mai chun thani sunglun in ki gonna ana neyun a hi passenger ho chun hui kung alen sunguwa ima buina atu na lo divin Air India hin Cairo le Geneva khopia office ahong chein London khopia jong ahon thai na hi hichi a khuljin naw masang June 3 1948 ni chun Air India hin Times of India a advertisement khat anaso don India a lenglelal thunei vai hom ho chu Air India hui kunga sum sangkhat le jasagil somni pe a Cairo le Geneva jot pa a London khopia khuljin thei hiding a hi tin anaso do na hi Maharaja Dilip Singh jong chu England khopia test match wedding in anakal songin chule ama to analhon khom businessman lin ta jong izan hampi azaw na hi ichi hola chun JRD tata ama ta jong hi anazaw na hi ichini June 8 nizan nidan somlakhat le minute somlanga alhin chun Mumbai a Chhatrapati Shivaji International Airport a konin Air India hui kung Princess Kithi chu aleng do tan nidan somni li ka sung a khuljin na zo in June 10 in London kopi agalhung tan hi 1948 kumchun international flight service nei hi gam anatam naipun hizong le India wang hichigam khangto hola achun anazaw phatan hi hichilaya chu gamdang chiding hui kung ho chun phat sot ta ala ajiu hi aji chu phat laya hui kung ho chu gam saw ta kingalo a len na dinga ana hoi zo be se nai lo hi hichi international flight alo thin chun JRD tata tupkhat chu analo theng tan hi hichan chu India a hui kung hu ki pat do dan chomcha ese hi hicha ki mu hi 18th century khanglai hin chuphat lai chun British te hin India gam hi ana vai pun technology jong to abanga hi khangto nai lo hi a hin la achi sa kum zakhat le som sagi masang vela hi chipha laya April 16 1853 kuma kun chun India hin railway system hi ahong ki pandoin Bombay Bori Bandar Station akun Thane ki ka hin India gam sunga dinga ama sa pending in rail gari ho hi ahong thlai panin hi hichi rail gari chu Bori Bandar Station tua Chhatrapati Shivaji Terminal ki tia ko na khun nitha alam nidan thumle ake in akipandoin Thane Station chu nidan lile minute somli velin agalhungin hi hichi ama sa pen rail gari achun mihim jali vel atawin athilpu na ding le mipu na ding cabin somni anein alampi zo chu kilometer som thumle li in asawin hi asunga to mi ho chu akipa thanom theile jengun hi aji chu India mi ho chu train a atawnaw ama sa pen a hi keu hiloin India a train hung thlai pa chu vanuya dinga jong ki khel na khat a panga hi hichi train rail gari chu steam engine thum Sultan Sindhu le Sahib kiti ho Britain a kon hin ke pulut ho chun kaya a thlai sa hi a hi le tu din muna India gam hi ga velew hen India and railway network lin ta anei tan kilometer 1,15,000 a thousand railway network anein hichina chung chonin vanuya ali channa fourth largest railway network ahin United States China le Russia ho hi akhatna akon athumna chan hi win hi hichi railway network lin ta sunga hin mihim 1.6 million valin na tongin vanuya aku channa 9 largest employer in apangphai na hi India hin nisi in mihim 25 million tabang hi hichi rail gari ho ahin alam thazingun India in agomin railway station sang sagile zangaval anei na hi India in chamthlat ahin muzo India partition lai chun India railway network chu India le Pakistan in hong ki hom khen tan 1951 kuma kun chun India railway chu India government thunei na noin ahong umta na hi masanga chun rail gari ahin e thana ding toilet le kisu thing na ding bathroom or washroom ti ho anompun ahile mi ho akon complain tampi amutawin bathroom a achi ka a train anachi a
lapzo talo ti ho zat ahung tam tan a hi le railway stay in jong hi ho zo si chu su fel na ding ti in a cabin zo si in toilet a hin koi ta na hi 1909 kuma kun chun rail gari ho zo si achun toilet a ki koi su ke tan a hin la hi chima sang si a chu rail gari ho a hi toilet ana umpun hi a hi le India rail gari hung lut dan neu khat ga sei be le hen India gama rail gari thaisa ding thu hi ama sa pen in 1832 kumin anaki pando tan a hin la ichilai chun ima ki khel na le machal na ana umzo nai pu ne hi 1845 kumin the Great Indian Peninsula Railway Company ki ti chu Kolkata khopia ana phut do un 1850 kumin company chun Mumbai le Thane ki ka a rail gari thaina ding lampi a hin sim panun chitalhon chun India gamsung hun chum chuma jong rail gari thaina ding thua project chum ahong ki pando tan hi 1856 kumin rail gari thaina ding apoi mo zo si aban chan a hin sim tu un March 1 1969 kumchun India adinga rail gari hat mongmong super fast train ho chu Delhi le hora ki ka ang thlai pan thei tan hi tu hinwang Indian railway system hi ha ta in akhang to ma jeng tan metro train ho jong India sunga khopi lin ta ho tampi adim ado in athayun Indian railway te hin bullet le semi bullet train jong thlaisa na ding hin ha ta in na to chi pi jingun hi hi train ho hi hat ma jeng ding a hin semi bullet train ki ti ho hi nidan ka khat sunga kilometer zakhat le som gup chan thaido zo dinga ki sim ding hi 1988 kumchun Satabdi Express ki ti chu Delhi le Bhopal ki ka thaidin a hin gong don hi chi chu nidan ka khat sunga kilometer zakhat le som nga chan a thai zoin hi chi jong chu hat ma jeng thoi tai ai le chi topic chung chang thu a hi ipi ngai dan ine comment section a hin sei theu he tu ne ading in hi chan chu in na bon chawin stay safe and stay blessed